Pumilana mebe udi chino konsa kyamgyu chumbu choone nejo doji dendu Bihar ngade nangi lobdata tholop kha nang kyo shimbe lobtru kha chikla mizi tunda demba yongdap kola langdor kalop chena jesung Teyang dawati chize sumsoji nyingi nyingbu chazwe chungi da chage to Bodhgaya chulu tunde chokbatang magat thorim chukla lomnyer khang tishin gaya tholop che nyamrupki khoti to Pyogi lana mebe udi chinor konsa kyamgyo chumbu choki gyagar nejo doji den tugor tangjen tu Bihar ngade nangi tholop tang lobda kha nang kyo shimbe lobdu tang gigen leje che kyo midang nidon tsam shikla mize digi tang tunda demba ketab shebe joshi to langdor kalop tsedön tu to have this sort of view or conviction entire 7 billion human beings on this planet is same human being, same human brothers, sisters. The way Zamling di teng yebe mi terbum dün la yoba changma doa mi rik chik zung thang digi dögen chik zung ingor thang lakbar tu zamling di tengki kangen chega pe che wa changma mi soba shada shi yindu kangen teda segyu che doa mi changme chigyur gi dushe goyu shindune ke chimbo ingor kachena jesong yang gombu khani chone thade thurab deshin thurab nishu chaji pate yimba thang thurab nishu pate de simba shi yindu Thurab de nangi nundu shor simba nam yuwa tong tupdap meba shiktang ina yang thurab nishu tsaji bate shide tang digi demba shiktang chamdun ki tine shik dungyu gengur maon pe lubru tsor yogor ka tsena jesong 20th century as a past century now gone. We cannot change past. No matter what we sort of feel something, feel wrong. Teshiya konsa kyamgyo chumbo choane zamling nan shide tumbar chawala nangsem gi digi goya de shindo ne ke chumbo yimba thang lakbar tu nangsem gi digi tungyu che soso rangi gi sem nangi kondo thang ngage mebar soyo goba thang te che tu tengdu gi shenyon chikbyo digi meba thang te da nyam tu chulu da madewe doa mi sangju kondor tongdap ki lobjon tuyu ke chimbo yingor konsa chone ka tsena jesong Secular ethics, not talking about next life, not talking about God or heaven like that, but simply how to create happy life. Yang thare gi zögö to magat chukla lomye kangi kewangi ki gombo khani chola medo tang chedö chagerche byu yobatang Teringi sungshe dini lobdo na mawang gegab zugdun chegen shik chagi yodab tengdu lobjong da nyamdu nangsem gi sangju kondor tongwar gombo khani le lakba shik medab tengdir konsacho tugor wangchen nangwar pebadan tabdun mikse kuti shuba shik redu yang tengdir konsacho gi kalop senje lobdu tsu sem nang mikse chonan shik leb yobatan mawang bar konzo mize nang konsacho gi kalop lamdun nam sem nang changbe to lakdar shugyu bezön nangi yungor lobdu kha chi ne songidu and it inspired us a lot and everything he said I will try my best to recover in our life and he also said about the youth that we are the builder of the nation Jagar gi nejo doji dene Asia rawa lundin khangi sargyo pa pasang sering